Proljeće kuca na vrata, sezona alergija je pred nama, a ja ću vam sada pokazati što sve možete gledati na Netflixu u 4. mjesecu dok rokate antihistaminike. Ajmo sada! Nakon što su se osramotili sa finalom Game of Thronesa, Benioff i Weiss su trebali ići raditi na nekakvom Star Wars projektu. Od toga isto ništa, dobili su otkaz prije nego što su uopće počeli. Međutim, dobili su ovaj Metal Lords i sada je ovo njihov novi projekt. Ovdje pratimo dva dečka u srednjoj školi koji žele ići na natjecanje bendova i trebaju im treći član da naprave bend, nađu neku čelisticu i sad pokušavaju svirati heavy metal. Ne znam za vas, ja ne znam nijedan heavy metal koji ima 3 člana i jedan od tih članova je čelistica. Obično je bas, bubanj, gitara i neko vrišti od njih trojice i to je to. To je trošlani heavy metal band. Dobro, uglavnom, ja sam bio u bendu pa znam nešto o tim stvarima. Bio sam u bendu da si probam naći komada, nije baš išlo. Međutim, za sve nas geekove ima nade. U ovom filmu glumi Joe Manganiello, koji je strastveni igrač Dungeons and Dragonsa i to svi znaju, i on si je našao lijepog komada Sofiju Vergaru. Tako da ima nade za sve nas geekove. Samo moraš izgledati kao Joe Manganiello. U Choose or Die me buni jedna stvar. Sinopsis spominje glavnu junakinju, a glavni glumac se ovdje spominje kao Asa Butterfield. Tako da, mislim, ja znam da se kod njega čovjek lako može zabuniti čim obuče nešto malo ženstvenije, ali ovo IMDb je ozbiljna stranica, tamo bi trebali biti provjereni podaci, oni bi trebali moći provjeravati te stvari bez problema. Ovdje se uglavnom radi, ovo je nekakav hororasti filmić gdje u biti jedna studentica, naravno bez para, pokušava doći do novaca igranjem neke retro vintage survival igre iz 80-ih. I pritom naravno u jednom momentu prestaje igrati za novce i počinje igrati za vlastiti život, kako to već inače ide u tim filmovima. Ja mislim da su ovaj film financirali AAA studiji samo da nas obeshrabre od igranja retro igara. Ne dajte se obeshrabrit, ne dajte nasjest na ove jeftine fore, jeftine trikove, retro igre su super, igrajte ih. A u komentarima mi napišite koja je vaša omiljena video igra. Ne mora biti survival, ne mora biti retro. U komentare dole. Ovo je konačno ultimativno finale Ozarka i nakon ovoga vjerojatno neće biti više Ozarka, osim ako se ne odluče na nekakav spin-off ili animiranu seriju, nešto za djecu, možda crtani, ne znam kako. Tako se muze. Uglavnom danas finalna sezonu nećete nikad dobiti u šutu, nego ćete dobiti na 2 dijela u 2 različita mjeseca, jer to je svijet u kojem danas živimo. Ovdje se radi o jednom financijašu koji je prisiljen prati novce za mafiju i on to radi kroz sve ove sezone i izgleda da mu ide jako dobro. Neobično je kako ti motivacija proradi puno bolje kad neizvršenje tog pranja novca znači da ćeš poginut i ti i sve je tebi drago. Serija je jako dobro napravljena, jako napeta, jako atmosferična, glumci su top, tako da imate moju preporuku, ja sam je počeo gledat prošli tjedan. Koreanci opet udaraju, ovaj puta imaju špijunski thriller, zove se Jakša, nije vlastito ime, nego je na njihovom jeziku to proždirač ljudi ili demon koji proždira ljude ili nešto tako. Uglavnom imamo ovdje špijunažu diljem Azije, imamo jednu elitnu postrojbu sa svojim vođom koji rade te najbolje špijunaže, najbolje špijuniraju od svih špijuna u Aziji i baš su si super u tome i naravno na jednom od svojih zadataka otkriju nešto valjda što nisu smjeli i stvari se okrenu svih prema njima, svi njih ganjaju i sada je to drž ne daj i tako. Ako sam bio nejasan, to je dobro, jer je ovo ipak jedan špijunski thriller. Imam dojam da je ovdje puno više pucanja, trčanja i skakanja, a manje špijuniranja. Ali dobro, razumijem, jer nije baš zanimljivo gledat nekoga, ne znam, 4-5 sati iz auta, kako, ne znam, jede sladoled u parku ili nešto tako. Puno je zabavnije gledat kad se puca. Da. Znam da ovaj kanal prati dio ekipe koja voli anime, pa evo da vas obavijestim, druga sezona Ultramana stiže na Netflix 14.4. I zanima me vaše mišljenje, je li ovo, da li se ovo smatra pravim animeom, obzirom da je ovo kombinirana 3D animacija? Izo mi napišite to u komentare dole. A za vas neinicirane, šta to znači? Ovo je priča o posebnom odjelu, posebnim moćima, sukobu s vanzemaljcima, ogromnim robotima i naravno da je opstanak ljudske rase u pitanju, kao što to inače bude u ovakvim stvarima. Spasit će nas sve Ultraman, ne brinite. Ima li Ultramana i za Ukrajinu ili on samo ograničen na SAD i Japan? A Surfshark nije dostupan samo u Americi ili Japanu, on je dostupan svugdje. Ako niste znali, Netflix ograničava sadržaj ovisno o regiji u kojoj se nalazite, tako da sve zemlje ne mogu gledati sav sadržaj. A Surfshark VPN vam omogućuje da se prikažete kao da dolazite iz neke od tih zemalja i onda gledate doslovno sav sadržaj koji Netflix ima na svijetu za ponuditi. Doslovno sve vam je onda dostupno, ovisno iz koje zemlje se prikažete da dolazite. I ne samo to, nego nemaju sve zemlje istu cijenu Netflixa. Dakle, probajte se prikazati kao da dolazite iz Argentine, Brazila ili ne znam, Turske. Vidite koliko ćete popust dobiti.
Surfsharkom stavljate jedan ekstra sloj sigurnosti između uređaja kojim se spajate na net i stranicu koju posjećujete i na taj način onda vam to dođe kao nekakva zaštita od malvera. A to je pogotovo korisno kad se na net spajate putem javnih Wi-Fi mreža. I isto tako, nemaju svi online dućani iste cijene za sve zemlje, pa i to malo istražite. I mislim da to nije stvarno u redu, ali to je svijet u kojem živimo. Po istoj cijeni možete pristupiti Surfshark VPN-u na neograničenom broju uređaja. Dakle, doslovno cijela familija može biti spojena na Surfshark. Trenutno je na snazi akcija gdje možete ostvariti 83% popusta i 3 mjeseca mukte, pa kliknite na link dole i ulovite taj popust. A ako iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni, u roku od 30 dana možete tražiti povrat novaca. Dakle, ovdje doslovno ne možete šta izgubiti, možete samo dobiti, a istovremeno podržavate mene i moj kanal. Milena. Jako rijetko se danas rade filmovi kao što je Argo. Ovo je priča o spašavanju Amerikanaca iz Teherana, ako se ne varam, 79. A sve pod krinkom skautanja lokacije za snimanje jednog SF filma. Vidite kako je ovo meta, filmski kanal, film u filmu, jel? Ali ozbiljno, ovo je super napeti thriller koji vas drži stvarno stalno na rubu stolice. Affleck stvarno zna režirati, više je puta to dokazao najviše ovdje, a ovdje bome i montaža fino podupire cijelu tu napetost. Ovo je malo stariji naslov, ima već 10 godina, ali vrijedi apsolutno svake sekunde vašeg vremena, pogotovo ako ste željni žanra thrillera koji su nekada dominirali kinima, a sada su nekako odbačeni i skoro pa zaboravljeni. Legendarni How to Train Your Dragon ovdje dolazi na Netflix. Ono što mene najviše ovdje zanima je hoće li ovo biti sinkronizirano i titlovano na hrvatski. Jer za mene to nije toliko važno, ali ovo je film za klince, ovo je jako dobar film za klince i mislim da svi mogu jako puno naučiti iz ovoga, pogotovo najmlađi gledatelji, i šteta bi bila da oni budu zakinuti za ovakav film, jer ako niste znali, mnogi klinci ne znaju engleski, neki ne znaju čak ni čitati, znam. U tim godinama to još nije sramota. Inače, ako niste znali, ovdje se radi o jednom svijetu gdje žive vikinzi i zmajevi i nisu si baš u najboljim odnosima, ali tko zna, možda kroz film i nađu zajednički jezik. Kužite sad jer sinkronizirate, ne. Peter McKinnon. The Blind Side je bazirana na stvarnoj priči o jednoj obitelji koja posvoji crnog tinejdžera bez oca kojem je mama ovisnica. I ne samo što su ga udomili, nego su mu omogućili i pomoć u školi i uveli ga u taj njihov futbol gdje se pokazao fantastičan. I sa svime time, uz njihovu pomoć, si on uspio na kraju ostvariti sportsku stipendiju i kasnije karijeru u NFL-u. Ovo je jedna stvarno lijepa priča o tome što može napraviti podrška i malo vjere u sebe i nisam siguran koliko bi u biti danas dobro prošao ovaj film, obzirom da ovdje doslovno bijelci spašavaju crnca. Znači, a oni su jako osjetljivi na taj takozvani kliše bijeli spasitelj, white savior trope. Evo, danas je to dosta nepoželjno, nisam siguran. Sandra Bullock je naravno pokidala ovu ulogu, jer je to Sandra Bullock i eto, da bar mene spasi Sandra Bullock. Obzirom na to koliko je pandemija utjecala na naše živote, čudi me da nema više filmova koji se bave tom temom. I evo, drago mi je da Bubble ide kontra struje. Ovdje se radi o filmskoj ekipi koja snima jedan film, žive u jednom hotelu za to vrijeme i naravno u tom trenutku izbije pandemija. I oni, umjesto da se prepuste Netflixu i Chipsu, oni odluče junački završiti snimanje na ovaj ili onaj način. Ovdje je hrpa ljudi. Film je režirao Judd Apatow, koji je nasnimavao hrpu dobrih komedija, ne toliko u zadnje vrijeme, ali danas je realno jako teško snimiti dobru komediju. Međutim, pored svih imena ovdje, a ima jako puno poznatih glumaca, jedno ime koje se meni ističe i koje je meni maltene garancija za dobre trenutke je Fred Armisen. Legenda. Legenda. To je to od mojih prijedloga za 4. mjesec. Napišite u komentare što vi planirate gledati ovog travnja, da si svi nađemo nešto novo za gledati. I opalite mi like i subscribe ako već niste i iskoristite akciju Surfsharka dok još traje. Hvala lepa, laku noć.